I pozdrav svim ljudi, s vama je tu Petrović Ilija i kao što vidite po video klipu idemo po burek u 6 ujutru pa u školu. Kao što vidite, evo ga burek, znači da moramo spasao vetu normalno, znači bez jogurta ljudi, nema jeđenje bureka, znači. Moram ljudi da cenim burek od 1 do 10. Znači, ja sam najveći cenjivač bureka. Znači... Čekajte se. Ljudi, burek je još vrući ako je u 5 ujutru na -6. Predivan ljudi. Mogu da vam kažem da je dobra kombinacija burek i jogurt. Ljudi, šta sam još da vidim da li ima tu? Ima. Ljudi, budete naš. Znači, ljudi, ko voli da jede burek, neka lupi like i subscribe. Predivan burek. Išli sam ljudi da snimam nešto baš mnogo zabavnije. Danas. Mogu da vam kažem ljudi da neki lepši burek nisam jeo. Znači, ili pogledajte ovaj video, otišao sam do reke u 3 ujutru, u 3:33, znači, mnogo dobro. Ljudi, čuvajte prirodu. Ja ću sam za čas da popijem jogurt i da bacim sve. I to u kasu, znači sve. Jogurt ljudi bio fantastičan. Znači, niko bolji jogurt nisam jeo. Idemo u kasu. Ljudi, svi like, share, subscribe. A mi se vidimo u sljedećem video klipu. Znači ljudi, pogledajte svi video one u 3 ujutru i 33. Znate, vidjet ćemo da mi se ruke, zato što je u 6. Još je sneg pao kao što vidite.
Znači, ruke mi kreću da se uključam, šta? Znači, to je to za ovaj video i vidimo u sljedećem videoklipu i ćao!